ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи имрӯзро оғоз менамоем. Бароятон сархати муҳимтарин ахбори рӯзро пешкаш менамоям. амрико аз тоҷикистон хостааст ки аз фишори афзоянда болои пайравони дини ислом ва таъқиби намояндагони исломи сиёсӣ худдорӣ кунад. оҷонсии зидди фасоди тоҷикистон аз боздошти севумин вакили мудофиаи коллегияи адвокатҳои сипар хабар дод. вазорати дифои афғонистон дар суҳбати расмӣ бо ҷониби тоҷикистон иттиҳоми интиқоли силоҳи чархболҳои тоҷикистонро бепоя хондааст. коршиносон аз истифодаи нави аз ваксинаи мамнӯи озмоиши фалаҷи атфол ба кӯдакони тоҷикистонӣ хабар доданд. комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабӣ дар арафаи сафари вазири умури хориҷии амрико ба душанбе дар бораи вазъи озодиҳои динӣ дар тоҷикистон як гузориш пахш кард. муаллифони гузориш мақомоти тоҷикистонро барои талошҳои назорат бар фаъолиятҳои мазҳабӣ танқид карда аз ҷон керри хостанд ки ин масъаларо бо мақомоти тоҷик матраҳ намояд. комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабӣ мамнӯъ шудани фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ, боздошти ҳудуди 200 фаъоли ин ҳизб ва иддаоҳо дар мавриди истифодаи шиканҷа дар қиболи афроди боздоштшудаи ҳинитро аз ҷумлаи талошҳои тоҷикистон унвон кардааст. дар ҳамин ҳол ба навиштаи нашрияи Вашингтон Пост котиби давлатии амрико дар ҷараёни суҳбаташ бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъқиби намояндагони исломии сиёсӣ хушдор додааст. амрико аз тоҷикистон хостааст ки аз фишори афзоянда болои пайравони дини ислом ва таъқиби намояндагони исломии сиёсӣ худдорӣ кунад. ба навиштаи Вашингтон Пост ин мавзӯъро ҷон керри вазири умури хориҷии амрико дар суҳбати рӯзи 3 ноябраш бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар миён гузоштааст. ӯ гуфтааст: амрико аз талошҳои Тоҷикистон барои саркӯби гурӯҳҳои террористӣ ва ифроди ҷонибдорӣ мекунад, аммо мехоҳад ин муборизаҳо, бориҳои ҳуқуқи башар ва озодиҳои динӣ анҷом бишавад. ҳамзамон дар гузориши комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабӣ ҳамчунин дар мавриди дастдарозии кормандони мақомоти тафтишотӣ ба ному сиёсӣ боздоштшудаи шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломӣ мисол оварданд. тавре дар гузориш гуфта мешавад, таҷовуз дар боздоштгоҳ нисбат ба Зарафон Раҳмонӣ сурат гирифтааст ва аз ин ҳодисаи мудҳиш худи Зарафон Раҳмонӣ ба вакили мудофиааш нақл карда иброз доштааст, ки дар сурати озод нагаштанаш даст ба худкушӣ мезанад. дар баробари он ки қазияи Зарафони Раҳмонӣ зимни гуфтугӯи ҷон керри ва Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифтааст ё на, нашрияи Вашингтон Пост таҳқиқ накардааст. хабарнигорони мо имрӯз ба шарҳи ин мавзӯъ ба мақомоти тафтишотӣ муроҷиат карданд. мутаассифона масъулин аз ҷавоб ба суолҳои мо сарпечӣ карда изҳори бехабарӣ карданд. вакили мудофиаи Зарафон Раҳмонӣ Ситора Азизова маълумоти комиссияи байналмилалии озодиҳои мазҳабиро бар дурӯғ хонда вазъи зеримояашро хеле хуб номид. ман мехоҳам фаҳмам ки ҳамин хабара кӣ додааст. ман бисёр зиқ мешавам ки ба хабарҳои бардурӯғ метиҳам. барои ман ҳамин саҳар қариб 1 соат бо Зарафо дар СИЗО будам. суҳбат кардем. Зарафо аз ҷазби фишору шиканҷа бигем тамоман тинҷай, тамоман. ҳозир пешаи шумо якта хабарнигори дигарам занг зад, якта духтарак ма фаҳмондам. как будто ки хоҳарш гуфтагӣ боша ҳамин гапа. лекин хоҳаршам ман ҳар рӯз мебинам, хоҳарш 2 маротиба пешш мебарояд. аммо худам адвокатам бемаҳдудият иҷозатнома додагиам, кадом вақте ки бихоҳам меравам. дар ҳамин ҳол расонаҳои Тоҷикистон аз боздошти севумин вакили мудофиаи коллегияи адвокатҳои сипар хабар доданд. оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон аз боздошти вакили дифоъ Додаҷон ва Дилбар Муҳиддиновна, ки дар қалоби муттаҳам мешавад, хабар дод. тибқи итолияи оҷонси Додаҷонова ба мақсади дар марҳилаи назоратии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал намудани баҳси шаҳрвандӣ вобаста ба қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз як шаҳрванд маблағи пулии $10,000 амрикоӣ гӯё ҳамчун ҳаққи хизмати судияҳои суди олӣ талаб намудааст. дар изҳороти оҷонсӣ омадааст ки Дилбар Додаҷонова санаи 26 октябри соли равон дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ дар шаҳри Душанбе ҳангоми гирифтани маблағи $5800 амрикоӣ ва 1000 сомонӣ аз шаҳрванд дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуда, маблағҳои мазкур ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуданд. оҷонсии зидди фасод мегӯяд, нисбати адвокат мувофиқи кодекси ҷиноӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. боздошти узви коллегияи адвокатҳои сипар дар ҳолест ки қаблан раиси ин коллегия Бузургмериёров баъд аз таъсиси кумитаи дифоъ ва узви ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъ эълон шудаи наҳзати исломӣ бо иттиҳоми қаллобию сохтакорӣ аз ҷониби вазорати умури дохила боздошт шуда буд.
یگان چرخباد تاجیکستان حریم هوایی افغانستان را عبور نکرده است. وزارت دفاع افغانستان در صحبت رسمی با جانب تاجیکستان اتهام انتقال سلاح چرخبالای تاجیکستان را بپایه خوانده است. قبلا رسانه‌های افغانستان از قبل دولت وزیری سخنگوی وزارت مدافع این کشور چرخبالای تاجیکستان را در عبور مرز و احتمال انتقال سلاح بر عوض طلا به طالبان متهم کردند. در سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان ضمن شرح خبری مذکور و خبرنگاران رادیوی آزادی از جمله گفتند که ما همسایگی خیلی خوب داریم و هیچگاه به همسایگان به احترامی نمی‌کنیم. این را هنگام صحبت رهبران وزارت مدافع افغانستان نیز تاکید کردند و گفتند که آنها هیچگاه این گونه گپ را در حق تاجیکستان نگفتند. این گپ‌ها بافته افرادی هستند که دوستی بین این دو کشور برادران نمی‌خواهند. همزمان نورعلی شونظرف ژنرال مصطفی و سابق معاون سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید این اتهام منطق ندارد، زیرا هیچ کشور دنیا به دشمنان خود سلاح نفروخته است. و گفته او حالا چند گروه‌های افراطی در مرز با تاجیکستان فعال هستند که هدفشان عبور خاک تاجیکستان است و آنها با گروه طالبان همکاری دارند. از این رو به هیچ وجه تاجیکستان به آنهایی که قصد حمله به خاکش را دارند سلاح نمی‌دهد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارد و حالا رسانه‌های افغانستان موضوع پرواز چرخبالای این کشور را به گونه گوناگون بررسی می‌کنند. حتی در مورد نشست و برخاست چرخبالای تاجیکستان در ولایت بدخشان سازمان شفافیت افغانستان نیز گزارش‌هایی را به نشر رسانده است. کارشناسان مسائل سیاسی در تاجیکستان از استفاده نوی از واکسن آزمایشی فلج اطفال به کودکان تاجیکستانی خبر دادند که استفاده از آن در آن بسیار کشورها ممنوع بوده است. با گزارش کارنمایی سنتر ایژا انورالدینوی مدعی شده است به دلیل سرنگاری کارمندان وزارت بهداشت و درمان تاجیکستان و تبلیغ دروغین شبکه‌های جاسوسی برخی کشورهای غربی با بهانه وجود بیماری فلج اطفال در سال 2010 واکسن آزمایشی از طریق سازمان یونیسف به کودکان تاجیک تزریق شده که استفاده آن در بیشتر کشورهای جهان ممنوع است. این کارشناس تاجیک با بیان اینکه تاجیکستان در این حادثه قربانی بازی‌های قدرت‌های رقیب در آسیای مرکزی شده است، گفت این آزمایش در حالی انجام گرفت که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی جمهوری تاجیکستان در فهرست کشورهای قرار گرفته است. فلج اطفال را ریشه‌کن کرده است. آدینایف تاکید کرده است که پزشکان روس به همتایان تاجیکی خود بارها درباره استفاده از این واکسن خطرناک برای کودکان هشدار داده بودند، اما به این هشدارها توجه نشد و استفاده از این واکسن آمار مرگ و میر در میان کودکان تاجیک افزایش داد. و افزوده است پس از این رویداد صابر قربانوف و اکبر زاهد دو کارمندان بومی یونیسف از تاجیکستان گریزه شدند، به آمریکا پناهنده شده و با کسی پاسخگوی این اقدام وحشیانه علیه کودکان تاجیک نیست. هیچ جای تعجب نیست که چنین کرده باشند. چرا؟ این کار که تاجیکستان همچون یک گویا منطقه آزمایشی بوده هست، این برای متخصصان ساحه معلوم است. از سالهای 90 از زمان اون درگیری ها من نه یک بار و دو بار شنیدم که چنین کارهای میشدند. نه تنها واکسینی که حاضر اینا تجربه کردن، همچنین دیگر داروباری هایی که برای طبابت کسلا بودند، اونا را در غرب مثلا در دولت های مترقی و در دیگر دولت های پیشرفته اونا را همچون در حیوانات آزمایش میکنند. اما اگر که شرایط مهیا شود یک کشوری که خیلی قفا مانده است و مردمش محتاج یک بریده نان هستند، چرا اونجا این تجربه رو نکنه؟ البته که کنترل دولتی نیست و همه جا که اون چی میگن کروپسیه، همه جا که فساد زدگی است، همه ساختارها از معلمان صنف ابتدایی تا وزیران حامی حقوق مهاجران تاجیک گور جورای و برای نمایش مردانگی در حمایت از حقوق انسان جایزه معتبر گروه هلسینکی مسکو را به دست آورد. برای اولین بار جایزه سالانه گروه هلسینکی مسکو، یکی از سازمان‌های معتبر حامی حقوق روسیه، به یک فعال حقوق انسان از تاجیکستان داده شد.
گروه هلسینکی مسکو شام 2 نوامبر اسم برندگان جایزه‌های امسالش را اعلام کرد. در رویخط برندگان جایزه‌های این سازمان اسم گاور جورای و مؤسس و رهبر سازمان مهاجرت و قانون تحت رقم 1 آمده است. گروه هلسینکی مسکو نوشته است برای خود افتخار می‌شمارد که برای مردانگی که در امر حمایت از حقوق انسان نمایش می‌دهد جایزه‌اش را به جورای و گوهر قندیلوونا بسپارد. گاور جورای و نخستین حامی حقوق زاده تاجیکستان است که سزاوار این جایزه معتبر در عرصه دفاع و حقوق بشر می شود. گوهر جورای و از سال 1993 به مهاجران از کشورهای پساشوروی از جمله به مهاجران تاجیک کمک‌های حقوقی و اجتماعی، طبی و یاری‌های دیگر می‌رساند. او در سال 1996 بنیاد تاجیکستان را تشکیل داد که در سال 2002 به سازمان مهاجرت و قانون تبدیل نام کرد. این سازمان 4 حقوق شناس دارد که به مهاجران از آسیای مرکزی و کشورهای دیگر پساشوروی کمک می‌رسانند. بینندگان گرامی، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم تا بخش نوبتی. خدا نگهدارتان.